Talofa Lava, you're watching TV9. Talofa, you're watching TV9. Tato taro. Le tua paiai lo mātou ta mai whawawau. O mātou iei nei tae ao I lo lofa malo wanga le lei whasoa. O lewa wheloa I tai o lo tunu. I le maota pare mene nei a wā la mātou ngā ruenga masane. Whaptei tere ta mai lo le tūlafo ina o auna. Ia, I lato soifua maua ma le soifua le lei. Ia, maise le lato malos whawhauina o walawa lo mātou wala uina. Whaptei tere le tua I lo le tūlafo ina o lau pāre mene. Whaptei fo I ta mai ta tono whapea fo I le manuia o si o mātou tunu atoa. Mai lava le ao le maloma, maunga te tele, na I ta māma tina mātou sua, tapo inga I malu whale. Si o lava I se o pitu I titi. Vi ia lava ma whawhatea oe lo mātou tua I lo lofa angale lei. Ma lo lofa whaasalafa, pēa lava pēa, mo I mātou ta mai, whawhatea tele ta mai, whawhatea lo usosori mai, ia o usuia le fono tai ro tino. Ia o la lava lo mātou malosi le I e mātou tolitono. E te leo tu lafo ina au ona. Lo mo pēa lo lātou malosi, ia au alava la lātou tō whāma le uta, au ase manuia o lo tunu. Whawhatea tele le I I lo sosoni mai, au whia ngai tai o lo tunu mo le usu ngā fono.
Ia mātou tālo le ia usu whono maia. Sosoni mai, a wina mai lo nganga pa ia. E te tōrua ina te tai o roa tunu. Ne whapena te tala latu tō whāma le uta mamau. A wālawa se manuia o sio mātou o tunu urere ia. Maua rātou malosi ato toe le tino le mafu whau. Whasi sili le malosi lilo whalenganga. E pōpō aile latu tō whāma le uta. A wālawa se manuia anga iluma o lo tunu urere ia. Whamanuia tapo inga sio mātou tunu atoa. Whamanuia hoi whalulunga tanga ruenga mwhalaptonga al malo. Ya wālawa latu mtafa yoi sosani. Wālawa le tautuaino le palemene. Ia mese po le tautuaino le tunu ueala mtanga ruenga ese leri ia. Tātou malau fio nei aso leri ia. Whamangalo lau palemene. Wālawa ni o mātou se male ato toa leri ia. Whapalepane maia. Mai whamangalo lau palemene. Alawa ya Yesu Keriso. Lo mātou li mo lo mātou whaola. Amen. Half time. O te whasisiratu a amtaria nei tau manga le whono au whaitu la whono. Ia wa te lava opu manu nei tai au. Ina wa hutwhao le wao mala i le lofa ma le anga le leo tātou tapau siri le langi. Leo tātou toep sirwha iai na manuia. Fui pe ia revi inga ia te ia. O te whatu rima whatala whatu. Wai pa ia whalangia. O tātou pare mene tai au manuia ma lo to se fu manuia ma le langi mama fatalo fat foi pa ia tatu mota io na tulanga fa lupea sui tanga ruenga fa la tonto moti ya mese foi ya nisi foi tunu tatu mafuta fatasi ya ma lo se fu manuia ma le langi mama fatalo fat foi le tunu io tulanga fa lupea fa ma lo se fu manuia le nei tai fo. Ia o tu mau pea le whangasolongo tātou ngā ruenga, tu sa le lafon whamaunia le whono nafi, mors tu na ingo tātou i tu lafono. Ia o le ngana masani lawa le whongtalai, ia ngale leireri i usu ngā whono le palemene nei tai au, manu ia fo le sisira whawhongtapo e mai, asio tātou o tuno. Tu nātua pepa. Tas. Pepal palemene lua filosofo fa lua filosofo lima numero sala umle fitu di poti fal tau sanga le pulengo fale mo le taalo sa mo le tau sanga fal tupe lua filosofo lua filosofo todo mal fa lo fio na bengo le aso le longo li poti komiti fa palemene matali al malo mo mua pepal palemene lo tolu lo fa numero 5 sul 5 li poti al komiti o le vaenga tau tamau ainga. Il pepal palemene luolo tolu luolo fa numero 5 li poti fa tau sanga al falaptongo ele tu mo'otio sa mo tau sanga fa tupe luolo tasi luolo lua tasi puitasi pepal palemene luolo fa luolo 5 numero 5 tali al malo il pepal palemene luolo tolu luolo fa numero 5 se la flafo inga fa awau as fono lona lua. E tolpo tau manga le fono awao atula fono pono po o lo sa noa tali fui tau le fionga i le suite te fono im ta opu sala nga sui malu me leo tapa mele nga falo alo lau fionga le suite te fono mo le pa wino lau sa noa Patai tu lau fionga le pongfetalai e tono le ua umana e te tole niu tua oi a vi foi me tatu sa fatinsia le fatis mai le nganga le tua le ne yaso tatu fontang
e il manatu tatou avelea lou fonga wa vema fonga la voltato palmene atoa si e fatis mailenga ngole tua tatu taul manga uma ia e u memmanuia le ne yaso bele mo le atu fafta tele la ufionga ia e fatalo falo ia tu le taiao la ufionga male malo palmene le fio la ufionga batai palmia malo cabinet ia ave foi le fio tole le nei tule su te tai le tu ngai ia tainane suinga malu uma lava palmene ne Samoa malole tawatai malole sui fo mlau le lei fatala fat foi faululunga matanga luenga o fatis mai le aso malole fatis mai malole on sai talo fatu ile official fono sunga ile fele tusi mal sui fele tusi il dato fono malole on sai le aso na foi lo to titi tawavi fatalo fatu ile kafanga Samoa mai lavai sawa sai pa ia na lenga iona tulanga fatupu tulanga fatamali ona tu malu umalava fatal fatu i o ngale tua o lo fale le malu ia tu uma Samoa lo tu tatalo le au po ia ina ia manuia se tatu atu malo ngolo tu foi ngalo fai fa tal fatu i se tu malo tat petea ai la vai malaya o ngase pa ia fa le pau ia malo lo tu tapoi malo lo tu talo ma wai se manatul tu sui tawa vesta tu leo ia i tono le fai Samoa ia tapoi mai te to tam fai tatou o fai lo tu suie fa su tatou sao i ta upu lo o tal no nei tau jonga von talai e mai ata puntanga po o lo fa nga solo ia Italia tu i nisi mta pusa valia sui mamadu ma pe no fa la to na po eto valu ila to sa ali la to manatu ne foi sa mol tu la vala fa ftai i ya ila to sa fa li manatu elo il ta ua o li potinei fa ali yo finalo sui mamalu il palmene ya e tapu e ai ngai ngoi ngal tanga luenga le minsta ma pele tanga luenga ia mole anga ila vai luma o ngalava ina ia le leila unanga ia mamol manuia mo tanga uma o tatu tunu o lo mana mia le au unanga le foi tanga luenga e o mela te mo mai tatu fontanga po o tula tala ile sebanga sa fa dia sta susui e ngata malai ta polo ia tam fai ina ia nga ipea ia le atinai ina ia fale leia ia le awonanga e ala le toi amai onisi ta val ta polo ia mo la to le o man malamai ta longa ni ta polo e mana o mi ala ta vale le ala na tiloto ia e tavale fou lenga mai furu e tavale fou ia mai si mena fatau tele ia expenses for le tu peru tono at tau de fa le wa le mau foi la tu pe mau mai le foi fatau le palau fatau ia moa fa pitoa moa ia medio greens tele lati na sa tam fa il le malata polo ile tu sanga lo tano nei al ta sanga sui ia awone no fa to mai ni stava stel
o tai mi fai ai tonu me telefo ia anu ia mtanga lue ana mi a le tele tavali tofu ale ia le ahu male mal tavali ele ma fai ono isi tavali sa tavali ia tau fenga na ia mau atu pe mau ale ese le pili ese le tau o fa nga indole o le malai le ka o le queen fee ese ale le hai o tavali tu pe mau ala ia tanga lue ngai tonu wa me mala tapo la tau ia mai atonu le wa fa fong mai le sta mal tanga ia o fa tuanga na le foi sil fiel mi sta wa i fo des tanga tapo ia mo ia fa wa solo mai la lola au ia ai la tua tul ta vale ai su e polo solo mo ia o final o talonga fa pena a vale tonu ale ta ia fa wa solo mai la lo pa puro lo su e o polo o to mai le o final na talonga le lo fiam me ala na mi ai fa le ia tiri ma mo uma me dai e to nga ba o vo le ia mama ma ia wa to mi sta mo wa polo la ta ti mai o le tamo final na le su te tai wata foi le tangata e fai foi la miola e salve felta longa ese me la fe so fai tolo mai su e ia me ne porta polo ia polo foi e ai sto mi e ale ma fa favore polo ia fi alu ai o alu yo ia ai pena o me na sa le winga na le tamo fainga le sa foi to ai ia tali na o le il fale le sa yo mal fon fitolai ene me fi fasa malia lo fong asu te fosi ko kula ngole su te tai le tungai la mo ni maula fionga le minsta le mla tapol wa ule si sui champing ai tau vanga uma tournaments e su e polo solo mai la lo o la uma tu langa ma pena ya e champing ya le kere la ka ya tai bro ka ku kala ngol ka val ka polo le wo le po ia te mai lo fong asu te tai lo fiong ia o te fasa ole ia le tau no ngale sui mat ia fu me lo ta por le ase si fa pe le lei ato e o ia tai ka u so polo ila lo la u pe ia o la si mata ku na langa ole fale le o le se le fa pe o le isi sa fa ia ile e al business a le o le to iai ile tai bin fa ile le mato li potilea o la e fa o ngal fal tai mina atonu la o la o le isi se business to fa tai mi ya tonu a mai le si li potilu mai ia la fa ali mai le tulanga le e po a fo ni ma fo fonga ia po finalo o le tangalueng le fa ngai no fa le a sa ia le business la sa il pama da fa i ko business club ya la o yo mo le fa ta te ia i wo le ese ia tulanga na ona le i afia so te mile e fa li potile o la vai fa ngal te mina atonu e ia ste mi luma na mai le fa mal mangan tanga luang o le sin ta ku sa fa li e su mar o le fa no le son e se fia lima e kale sa su e fa el tatu market o malana mama ato ma fa ta ki sa i fo tanga te no sa la la ina ona bo esela ni silanga o tai ta ngata nu ma o ia la to fasi no no foi ia na isi ainga la o to si fo il la to mo ni mau ia o fanua ne o fanua o la to na si fia ma o ma fam sinonga o fam ni fo fam sinonga ne fanua le malo ia alo fina pele na la sila fo ia o lo ngalo du ai le tanga luenga ile tam fai fa tau lu pe ia fu fuanga bo fe tau lu ai al fa unga ngal fa stau ia o isi vai ngal fa no le sa su ia lo tilo le mas tilo tanga luenga tu langa fa ngai e pe yo le lisi inisio tanga luenga al malo pe a kim na ni fanua tuai ala tu fale po le ofisa pan tu langa pena aulo titila yen tanga lueng se wala fa ngai fanua le nei dai som le song tolai ia maria lo fong le si te fa mal malama tu la no le te tai le tungai la to nei sa
a fia I le tulanga le mafa sao ia ele nei o ele o malo sa fai ia lato sa fai ele tatu fala potonga ele ia no fonga se ia I ta fengata al melale tupu o isi ainga o ta toru ta fa ia lato ele I ta fengata pe wo ese fo ele ina e tele ainga lato kota eka o le mela o motilo e tingana mo ele uta ale fo to sina wa I lo no wenga e mela o I mana uta a o uma na family ina ia le tulanga te tau o toai ina ia whalau ele malo moati la el malo. Ya, tula me lo whionga le, tu te whono? Ya, papatai le. Lau whionga, Oi, lau whionga whakatalai. Mole, se tula mai le, sanga anu matas. Matai, taluai lau whionga o te whanoi atu, ona o te lei, ia ele. Ia awa ele whono le aswana nasi. Ia le o tonu ale mta upo foi. Ia langa le o tali tei whono. Pe mua so ua vanoi. E fesiringi ai le tulanga le me tau ele whamolmole lau whionga. Ale ai ia o ele fese lo tua. Tau tua upenga, tau sanga lau whionga sui manu. O leo wa whaanga solo le tali a sui te whono. Ngā maka mai lawanga pōr, kali a sui kei pō. Ia, ele koe foi ia ngā luenga tatu mot. Ia whaftai, wa lava lea, whaftai. Ia, tula mera whionga sui te whono. Papatai lau whionga le whawhatalai, wha maa bet. La mate no fo se uso ia te le ro e tau ko me nang so ang fa mai ka ko pe ko ai ya le se o sa no le si suie pfc ya pe fia ia fa nuale al sala si ko le sa va tu ia ya ma fa nuala ua fa nga uma o te pu al va ngale ole nga luenga matua le ale tanga luenga ne lo fai asi si fo lipoti o lu tau ia si sili ona tu nga o lo te ngai pe mali tanga luenga nei o le vale ma ali fai pulo nu ai foi si de fianis fa nua ia le malo le ia tua oima mali fai pule nua ali fai pule e fa nua na fai asi fa ta mai Penua nai o mal temine lai le o ele o fa ngai nel malo fe ni ati nai ona e ale ma ale lava le vale na foi fina mai le e ale fai pule e ale foi fina watu le tanga luang e no fa te male ale le va fa lo ile fai fo na watu le tanga luang ia mo mai fanua e fai ni ati nai e si la foi e lim fai pule le va fer vai le va foi na lo foi ai si e tu malo fanua le foi sai ele suisa ya ta sangan na fi fanua foi la tu ai o la tu malo te le io fanua foi nai e lo tu I fa le lima tau ai o ya sau fanua te le na mai la lo sala si a le la ta mo fai e le matanga lunga il mafai ina ia so tai ma mo se marienga ma lim fai pule e fa fengo fi ai ona kalu ina fanua dei fa ngal malo o nai lata o ia fo is fanua te le fanua sa ma tu ko e la tai o le vale a fantale e se ia e manatu o isi ese manatu o isi o tu malo nei per foi I vai maua tu langal vaia o tali la tau I whanua ia I nei le tau langa pe o tai I no u ta whaingata ia malfaso lotu na ua tofu uma a inga ma a whaeka ma u whaanga ina uma ia whanua na ia se banga na ilis whanua fo I no utua pe ia bela sa utala tuai la ngā rurua ia ili kamit whaton ia whapel tanga luenga ina ia tau fai so la pule ma tau pule al talina ele o uman fa na fa ngoi nga mai le il tato malo
ono tūlanga ia, tūlanga nā. O le whiunga pe mo sewa no. Malia lo whiunga su te fosi, tuatura mo su salenga numero tasi. Haftai lau whiunga whangwhitalai. Whamanu rua tui lau whiunga sui te tei whono. Ona o leo o tonu lawana saunuanga le sui te tei whono le taupula saulanga anu po. Ele fo ia le malo tua tuolo utu malo. Si wao ma whangwhau. O mali te mine. Whate ia si o matou nu o si o wao ma whangwhau. Ina ua o watu ele whawhanua le lua afe marifitu. O mona fua vaenga ia. Ai mori si le fia le mota. O le tua oi o whale lima ma si o wao. E tua oi me ta o le toso ngai. O le fuatanga le lua afe marifitu. Pe ona utau whaeilo atu. O lo iei lu ia ta se lau eka e lua. Ma le taulis furu eka e tas. O le lua afe marifitu la lia. Pe ona whaeili atua. O lo whaate ia e alim whai pulo ni ia whioang. E no whaeilo atua. La tau tere iloa te mina fuai. Au ele ia. Ia lesa i lalo le po karame foi lia o to ino la au al forest. Ia pea le tau talsanga tua. Le o tonu la masau noanga lia. E o mal te mine fie mamlama le a whianga ni tu malo. Afte. Aftai lau whio, aftai fo tsu mat, nal me tunga le sawa. Tua sei, ia ai langa o tal noa loi. I whanua ia ua whaongam whanua e leo. Whae whaonga i le no ta wai lau whinangalo na po. Ai lau whionga, on matau pūlea. E siri whao sao ale whionga ni mistama na tanga luenga. Ona e le o awhi tonu li poti ale. Ale tanga luenga le tal no inga nei. E ia matau pūra uti tele atu. E le mwhai o tal no inga li poti le o iai. Ai tu nai fa mistai stai bia atu no o iai santari. I family inai le sui madu. Sa peno vat e whanua ia. Le ia e maale ale al tūlanga lo iai. Le ia le o mwhai le. E le salasi o na whaonga le te minei. Pea whangtalai, me mo sewa non nei, sanga whone. Ia, malia lo whiunga le. Su te fosi, kua pula ngoi, vai monga numero tasi. Ie, whatalo whatfoi nei, tu malo ele. Mawalunga man mamalo le nei, pāle mene le o whiunga whangtalai. Pena foi ni ngatala ngātoa le whiunga le whiunga le. Tamaitai pāle mea, e mese sui pāle mea. Whiunga ele ima tamaitai minstar kapeneta. Le mo foi nei tu le o whiunga le. Te tai le tuangai ma sui te tai. E mese sui ma malu umo le pāle mene. Nana lele ase e se le sui mai le tūlanga I whanua. Ia pewa langona alwhanga e tia o le nei usunga whono ina ua tūlai mai le sui tai tai o le tūlanga le I le vaenga lea. Ai mese o ia tonu asa ia I tūlanga le sa minsta I tūlanga o ele ele. Le foi lana e le pose lilo le pai ingo tunai. E umal pai ingo finau wale nei tu malo I se tau e whaamatu mai mo nei ele ele le weskeke I nei vai monga. A fia ele tongo vai lele whangali. Ia le lau e toio o iai. Ia peel tūlanga na le sa whaiko le asa usila sila. E umal pai inga na tatalo ale vai monga. Ina ia ave ese le torsuli mafe. A wai tongi torsuli mafe. Ai mainga whanua whale anganu. Le whain tatalo ai pele ma whaina pa u ta isfulu afe waka eka. Ia pela le angangala na le sa langona fia fia. O leo e sui tai tai. Ia le sa malama lama le tūlanga lea. Ia le whai lau awe whai whaftai ale. Le tu malo staimi sau noa le minsta o tūlai mai. Ia pole ase tūlanga o iesi whamama venga. Oa le whinaua se inei tu malo. A whapela e tongi torsuli mawhi tūlo nei palmen. Whawhi hod lain lo. Ia e peel tūlanga na tongi torsuli mawhi. Ai umanga whanga. O whanua whalenganu. Ia le te sirfia ele mwhaina. Leo te tongi ni whanua whalenganu. Ipe mwhain toi whatau. Ia pela langona na lento e watu e lau whionga ele. Tai whono. Sa e sau whai e te tongi vaenga le lea. Ia e umale pa inga. Ele ia se. Ia awa lewa na whia ngai mene tu malo e te tongi atoa torsuli ma me ni pa u. Te isfuru afe e whamatu atu lo whanua whalenganu.
e umia ma pule ngali fai pule pela nganga nai lo fionga te telefone ia si tu lai mai lo fionga te telefone me fia fa mam lama o fanua ia lo ni ele fa la nu ele fainga sa o tala noi fo il mo tono il palmele nei ele le malo ele ro umia le estetosi ma ele lai fa matu tua o e la le fengo fo le na amata mea ele ia le falapotonga o ele ai fa matu atu no o ele ai wa umia sa loto ai paule mele la faiese finga le o ele ia te tosulu sa te tosulu afilim salau il quota eka o ele umia sa loto a le whaongaina e whaonga whaaleanga nu whanua whaaleanga nu o le mafuanga le whainga lea i tawhiai le mele na tupu le ia na avatu fo i vailele o lai ainga ai maere ua whatau ua whatau tangata whapena fo i maere ele ia i whalau niu ma vaiteleuta ua whatau i tangata fo i teletope tarata mai fafo o ele sa te tol sulua fele masalau a ua whatau i le lua sala wafe o isi ua o le lima sala wafe tala ua taunga tai ai o le mea ua tupu o le whaongalo o le seleni a ua leini mea no fai le tulanga la le puipuinga ele nei a vatu na ala o le whatau ngofie whapena le tato malo ina ia mawhai on a fort whaingofie tangata o le maua ia ele tautau ngofie ia tato malo e mawhai no nofo ai ma latu whanau ma whanau o whanau al mele o tupu o tere ele ua umia ne e latu tele tupe o le whainga lea le lasa tam whail tato malo e faz tu la fono e mai pasia ki tonu o le pale bene asa galuai le vaenga le tu la fono ai ese le fenga malo nei le mai ia fa malo siel fenga le ta fiofi e ta tu fanua e vatu ai e o la ia tu fanau ma fanau nei lo mele o tupu o mala vavele o le tamai le temil le seleni whakau kia i lol whangua, whakau lol whanua, i le tautele, ai malai ai le whanau lumana. Le whasonga la e le li whanua, whalangalu, o whanua o mia sa loto, a o le whaongainga, ai whaonga whalangalu. Le ala e sai ei le tula whono te teu, i ai peitai o te langona o la e lava i le komsina o tula whono. Ia le tulafono le mai on tusia te lo le ma bala bala si mamalu tau fo le tula ya te te tuangai o le temio fenga malo te ruaile ile fufuanga le ia te tonu le manino as taimi sa no le fenga minsta lo ia ne temia po la tulanga o iai fo le na ia manino ta tu mauta ia ma se vai pena la ngai la raunga ta upule wa mai pe o tonu le potion mele la so mierda tu ngarwa lo fio su te telefono per na la un ele sui le mele la un mierda tu fon io era o fio ia faftai ia lewa maua mai o te pa o mawinere sa o sui le o le tau puan nei na la ngal sui nei talu la von sa un il palmene o fanua ia mal tau ila lo tau ia le ufa mal matu ele ene fio ngale ele tai le sa ia il nata mi foi mal unga le fai ia tonu ole fionga le mista ia male lo reform ia po le lo yesiri ia ton fa mal mamainga tulanga le on mal mai foi le su malu le tulanga lo ia
o le ngaigoiga le malo pe fetale atu le o le alofo i tagata onu tatou ia le faataugofie fanua ia o le polega lenā o le agau tupu faatau i lau fai pisinisi tele tupe ia na ole ona tagata o le tatou o le nofo solo mai pua ia ai polega foi na o le ale mamalu ali fai pulo nu wale la no foi ia tagata nei fanua o faatau ale le la basa fanga sola nga o va le ale la basa fanga solo se i o tu ia la o na fa solo ia ale la o ia o mai na na voi sa tale roi mo meo o awala i nen tata no na po i kula fono so nga awala voi o ninga i awala tu lang fa pena ia tu no mal malamal na vai ole pa mo mo le fio i lo fio ole mele o le system lea o whaongaile e le tangaluenga e ta umai i o le International Financial Reporting Standards le fwys afsiling i es das i sui process accounting system o le ase me ato le wa mai ia ai le ai o me mo standards o le ai e tau ona ausia i la to whaonganga le method lea ina ia manino mamala mala mai ia elato reportinga mai o la financial reports e mai e leo se sela va pe fa tau mai se fia milionga le o software e fa ne alwi to no ole lato page ia download mai ia ole system le o le o sta fa nga le sala si ile tau sanga le e fa tu au le van fa nga e tanga le ngal malo o mana ongal tato tanga le ngo tupe i va pe fo le ai e matala ngo malo si ile tato tanga le nga o le so tu simbal pusili le chief auditor e le so apela se o se me fo le mata sui ato ia le accounting ale tanga le ai o mana onga o standards ia to no le system me ta ona o ia e mal malama i uma foi ia ainga tupe ta ona maua ele tanga luenga i le taimi mare taimi me fa ngota sa o isi vaanga e awane i tu o va pe ai tala awane i tu o va pe ia ta tia tala funga ko lo ngale mo e ia standards e tau pe 4% tupe na e tau on tam fai mo de la e fa bu fa nga le tanga luenga ma wala to tala ia o tati le ale nga system ole method le la lo o la to nga luenga a me sel tau nga mai o me o lisi ia o fanua o tu lang fa pena e ma fa nga ko na to fa nga le e mal mala mai i tupe no mo mai le taimi mai lisi pe o mo na fa to wat ia o se va mal mangala ai ato no ai tangata io fi mal malamati ia se ta no mi sta ale o no ava no al tanga luenga e ang le fa nga le ia le system le e fa mal malamati ia alo tai ia ro fi nga e pe no pauna o mata o pusalanga se le banga o bisisi me ia le o fa mamo i ia ua umolele ia ona o ele sui sa fa dia sa fa lo manat i fanua ia le malo pe fanua e ave dis fanua i sim tanga le malo foi le a ul fata o pe fata sta ngofi e atina e ai la to ia pe le no fa ole mana le fuanga ngal tanga lueng o salasi ia e fa nga ile fanua le som e tu ini sim tanga luenga le infanua ia e watu lisi ai ia ona paulia o safaria fa tele ale ile tanga luenga fa nga sta ma le paulia ia lo so sao a matango fie le tau fengo tato ripoti ia e mo le tu fa tai foi sui malu mo sa fa le la to manato ia mai sa tap to wa ia alo fa la alo fa tai sa no lo fengo le fa oftalai fa mo sui telefono ia o le o fai o bolsa no ngale tu ia fa stai le o tu langa le mato committee
ia ngai mea io ke lo le fisilingi ai foi ngi so sui fai pule ia ko olenga edi ako koanga ava ko ma ko sui kai fongo ole le winga fo kalanga la ko ke lo le ka mai le fa ko inga ko ke le yo ole ke no tinga ila ya ko la fonga le wa umale la umale ko uti maria ya fa maria to fa la be sulia si di fa ya wala fa fonga le lenga male afio ngal bing skava pe le fa pa ole le ma ko miki ma ku la ya no ai ko miki ka wala ma ko ke fongo mele ya le usa ngo mangingol ke fongo ma di io ko la ngona ya le o mang sa ngol ka ko ke fongo ya ko ke fongo ya le la fo le fio ngal bing sta ya fa la ke le mengi si me ya la fio ngal bing ska a taila fionga le fon fitalai mo la no ya e fono fa pi fo le taulang city el tapau langi lana pulto ya Samoa me se la tato palmen ya me se foi na fa pa ya tu sama fa nga Samoa yon tulang fa lupe fa le kalesia fa le tunu ya mfa al malo te fa tu lo ma fa talo fa tu le pa ia mal malu e nei tai au fa tai foi la fionga le fon fitalai le tau langa mo lia ai ola tam failo e se vai nga le tanga luenga por fala por tonga ia e tu sai foi yo fa sili tu olalo sa tu ina mai sui e ivo al parlamento e fa tau le potel committee a meise o tali le malo la fionga le fon fitalai o le a o tau mo fai e avatu mo mua se tali i vaenga o le tali le malo le na fisilingia mafia mawai se mama maanga ona o se atuaile inicio mata upula tele sa langa sui e winga i le au nanga le malfatinonga o tiutio le tato fala potonga el tumo tel malo i le tele o fisili le wa mai a ona sa no le taifon le sui taifon e tusa o le tato accounting system le faunga o le standard le foi le toe o yese a manatu pau le fa popola o fionga o le taua ile wa ai le fala popotonga le tulanga o mo fai ai ona toe state pe fa sa o inicio le fa mau ele ono nisio ele fa tau ia e o le wasau le amatanga e fitus food fata inga fitus food wafe ai to tongi to tono fulu lima tau sanga o le taua la le stand le ia mafaina vai ia le tonginga le ai o le alu umal tau sanga tasi ale le sau tonu le tupi o le taua le o le fata waina o le standard ma le fautuanga fo le na mai e suetusi ma ilato e mese o le tato maf le wala i ona toe vavai ono le tele atonu le tele tau sanga o pe e tele le tupi ai le io o mai tonu le tanga venga o le tong fa sol o le taua le o le tato afoi tato vainga le o le standard la fionga le fon fitalai na se mele ia le vainga le lona lua le tele no fa fisili ia le foi wa sa no manino le fionga le suite telefono ile tato afoi ele o le fausia le o wala mali afoi male vainga ila lo salasi e foi ona failo atu ia ona wa ia foi nisi u fa pe o ia se fe ese inga ale salasi male LTA ele ese tu langa fa pe o ia ila o fionga o le lava e mai o io nga luenga fatino so se kangata lava e fatino so na fanua ona ia ele tongi no le fatino no le awala e ona failo fo il minister po o utilities o le paper o le ala o le elitise tau male awala o vaenga e tau on fatino e ona le fanua ai le fa mtu watu pita yani ia o se tasi fo io vaenga atonu ole i tātou whanua lisi ale salasi ia maisi foi whanua lisi ale malo ia e whaisi tau ngō fie tele lau fionga e le lava le tupe whai ei awala ma wha sopoli ai utilities ia ai ono le nau ta inga foi lava atonu i tau sanga uma vai
ina ia faataugofia le tau o le lisi ia ua umaifo ia ua telē le taugata o le auala e tatau ma faasino lelei o utilities ai lē lava le tupe o le lisi o lea la e taumafai ina ia toe faatulaga sa'o ina ia mafai e le lisi uma o se subdivision ona totogi le faia faalelei o le auala lea a mae ona fai ua faakaloa ia ona o tatou pea ona iai foʻi e tatou fioaga ma lalofaga itua aualaga alu e faakaloa ia o le ua i lalo le mālō i lalo le LTA le vaiga a se tasi o atugaluga lea pe ona faalia ia ona o le afu o le faia lea o le auala e le o meet ia standards ia manaʻomia le tatou LTA o lea la e feiutagaʻi e tāua foʻi le tuuina atu ina ia mafai ona faatino ia auala a o luiai le faamalumaluga ma le vaavaaʻiga ma le foʻi siakiina e le LTA ma o loo faatino ina nei la lea vaega le tatou e le gata o le tatou pulega faalapopotoga e leele ia loo silasila uma iai le tatou matagaluega o e ele mfuaga fanua ina ia faatulaga sa'o ia ma mafai ona faatino o tatou auala ma utilities ia ai le ituina atu le lisi ina ia mafai ona totogi ai laufioga ona pei o le ia maria lo fionga minister se tot problem no sio falari numentas ya aftai lo fionga fustala mula vano ya tonu wa la ngasila ngono ai li se mo se le fionga le minister ai tu sai le tali le sa no e winga i fanua ma le tulanga ye ya tonu le sa mo wino fo pole le fa so inga fo il mota o le sa no manino le fionga minister tu tongi le lisi ia le tulanga le al subdivision an malo pe lu winga le sa matulenga le foi sa no manino le fengal teita il malo o teita li tuanga ile tulanga le kabineta o le nganga vai ia o subdivision al malo tauna wa ia budget implications ia ile budget al malo knowing it tau nei se condition va be o me ele se yoenga cabinet o lisi al malo ma subdivisions al malo ale la fole le burden di lungo tangata na no folisi ai ale nga ia sa ma to ele ali o me le development consent it tau nei se approval le cabinet ona ia la budget pe ona ia le uti al faso ale mtanga luenga ala i LTA i va penal ngon ana le fa sa no le fengal minister e te tonga ila to ilis melanga fa lo tu la melo fengal minister no fengal fon ya maria le fengal minister si tu la masu pala tato ka level no pe on tato tu fa ia na ai mari no tu la fon o la to ya fanua o la to ta fa yoi la legal obligation fatino fengo awala ma utilities le vai ma le kisi o tu la fono ring tato mo mai fafu le la ka ko fafu New Zealand ma australia ka ko vai ke la ko mo fola ko subdivision fa ka ma wala me uma ali un foia ko so mo pipa me uma la ona vinga la fam talanga e sa fa tangata ye mo fa tau fanua awai e o ni sa ka mo ya ne fupe tau sanga mo mulian o le le awala ale sa fa na tangata na mo ale ko ngi umar ku pele ile e o fanua ono vinga la fio ngal fong ole minister o ton fa mar sia tu la fon ava vai ro fanua e mo tua fa ta le wala langa le pio ile cost le tau fanua ale tu e ton mo tau meni ne fa fengo fien fa o mo le so iro fa du fo ngai e vem sa fatar no pifai ali sa o mai le so wale ango awa a tala fa na mai fa ta si le tau le fa popo tau awala me va pena no winga e tau fa marsia a fa na lu tono tau fa no ia sa molen fa tau e tau na mautino e fai le ia wala me umani ai le fa tau no fa no ye so a to ala vale
le tise me ma wale e foi tangata free tangata fo i tu mo to le fa ta ola sfanu al me lava le tas ole allo mai lato application le fa tu la fun on fa lava yo me lo fo mista tai lau fiong le fong fitalai ia tono le woto e fa menino mai le vainga le o mano tana no atwai le ta ua le ole a foi ta pena le umma le land owner o vainga ia ona fu ai la ia ole o utilities le vela wala le tise o le vai ia ma trains ta ona ma yo umma ma fatino ta fai ai la ion titilo lisi ono tele o te mitua nai ia na fatino le lisi ia sta mai awala ia watu tangata e mana o mia le lisi a laile o le lei awala o le lau to e vai e limtanga le na ia fa malosia ma fa tawa ina nei vaenga o mai tapenanga ia ma fitau ia foi le tau po le fanua fa tau po le fanua lisi e mo le fatino ina ia vaenga ai familia tu le sui o falali ia sei tauto mai le finangalo e te finangalo ai e fai umel malo vaenga ia o le taua le o le lisi po le fatauina o lo fanu o lau tupe mai tauna contribute le faino le awala a fai o finangalo le fai le lisi a mai se si tupe malo e to fai ai ia le e se mai tono tatou pace ia tono si tūlanga fai Italia tūlanga lau fionga le fonfitalai ona ele mafai ona faa a foi prejudice ia le fatinonga o lisi al malo a o isi freehold uma e fa e totongi e tauna ia te tonu as part o le tau o le fanua ia le faatinoina ia tatou utilities lau fionga le fonfitalai pa mon mulia ia ma le lau fionga mista se tu la me sui fala li momo le lo fa mo wino la ngang fa lo le sa no ngal fiong mista io o fa nui sa no le fiong mista le lisi pe fa tau le la lo salasi o fa no le malo le ownership o malo ale la fa pe le la lisi atu ia pe am sa no le sui falat le responsibility na ia ale land owner pe la ngang le na e le fa pe o fa ia tu se la fa si fa fa bito le ai no fa no le malo le lisi atu io fa no le malo le fa tau atu ia ona na responsible malo e tapena uma utilities ia ai le lisi natu ia pe fa tau natu na nga fa lo yo me lo fionga mista Wati le no ule mal malama le le sa no mai Ia. sui la fiong ele se senga mal mele tam fai atu ai ele fai atu e a faile subdivision al salasi ele se infanua pe se lau eka vai ta lima eka o le ownership o le final awala e taunga tongi salasi el fatu peina ono fanua tau salasi o le tau o fanua o mai le lisi le la fa ma tu e sa tuai e tauna involve le tau le lisi ia le final awala le wa le faiona ona lisi se lau tala ele eka I expect e fa kale awala e taulanga incorporate ai ia ma expect e faile tise o le tau le lo fiong atonu ese le awala o le sila mai le fiong le sui fai pule al tu salava o le cost e pe le salasi o le implementation e tauna fua ilungo standards ale LTA ina ia mafai ona uma na faka pa fai faka ina le awala alae o atu le maintenance ele sa ele LTA o laua o lae le lei ina ia awani to uma le awala fai fa ele o fai fa le lei el salasi posesi lava freehold ai uma fo tele twalitinga ina o le LTA mal o to fa tu pele tele le fa le lei le awala al maintenance le au le pe la tam fai le la fiong le fong fitala il tulanga le fiong le fonfitalai e wo mana tu ia o atatu fo ia ila vo le sa mista le to so tato temi o le o sa vol mista a ye se si me to ia ele le ia le tel no ye se temi no tato ngarun ia fa mo no lo fiong ma ngang fa lo ia na le sa no le fiong mista pe ele manino le mele tum fa tuai ai lo manino ala na sei di fa no tangata
Ono le ututu se lena. A le tūlanga leo e wala ma utilities. Long-term investments of that infrastructure. Lisi le tasi, o matonu lisi le tolu, o matonu lisi le sefulu. E alu lunga te mau ainga. Long-term infrastructure ia. Ia te pena le tatianga alu alu mamau. E to ia ilu return. Ia pia un sirfia. Le tembul muliani. Mangang whaelo. Te tula me lo fionga le mistao. Le tula la iale. Ole, maria lo fionga te taisi tua tua lo non mistao ngā le tula mai. E manei ala vale rongo le tupu te minei ia le tulanga le whatal noina. O whanua ie e le subdivide. O na disi la ia pe whatau. Waka ka inga le whangua e salau afe. O ngā ngofola ia o le ouna. Ko ia losu wafe. O ngā sao la ia. Losu wafe la ngai kawa umai utilities ia. O le mea la kupu. Ua ngofo kangaka. Ai ka ngofi owners kukuri mai e kia. Kukuri mai mga ngarwenga. E whakingo la kou le awala. Whakingo la kou ia le vai o le erikisi. A mantofala o whio ngal whangfutalai. O tatou e so easy ia. O le e run whapisingisi. E le mawhai o ngā whapea kule ipisi a me o leo a makoa koe koso mea ngā. A o whangua ia o whangua, te o whangua ainga freehold lands. Ia whapea ngā whangua kule ti e whapea, isa te vaila ko whangua e whamea kule ti e whela wala. Le mwhai. Se ilonga ala ua i eire koko unga lea. Kongi mar koko pe lea. Ia ngoa kulala ia utilities ia whakaungu ngā adwenga wha. Lau whiang? Kua e mai lo fionga te teil tua mai? Hello, whianga na se so sonia tun ta apul nei. Ua ole vaivainga o whanua i whatu a whaine il tau sanga a whewi sa lau i vatasi. A o tuatu, wa whanua i o le malo. A o tuatu, o mutua manino ia le applying o tu la fono nei. E lua ia vai vanga tele na fai. Whanua o takla sa atoa i sale moa. Le ana ave le whasalau eka e le nupi wha e tau tongi e se vanga le talafu. Ia ma whanua i o Popcroft le ana whatau e sui vai. E le tau sanga e whew sa lau i wasfulu. O le whataunga la whanua nei, le ana awala mai nupi wha, e lava se leni. Al nupi wha lava se leni o Popcroft. Na whaiai vai vaenga ia, e le teimi tūna mai sui vai o ilna lea sa a vea ma agent. E rei alas whawhitau li tūla mai teimi la, il applying o tūla whono lea. E whaia la tō e vāvaea ia whanua, ia awala, ia whapefo i male tosa tū le tise wai ki kele ia tūpe na whatawai o whera nupi wha, e ui e leina whai. Ai whakaakupunga ia vevesi, e na ua whatau, whamatu atu whanua ia al malo SLC, whakaakulai me lo le vevesi. Ona o leo ua pe ua nini atu le malo iai. Na pe leo le a whaisa whainga whapitoa mo le malo. A le mea ia. Sa taua na halu pēr tu la whono, whaia e whalapotonga, o iana e whalapotonga. Ia, o le fisili le la. A whai o le malo e ana e whalapotonga, o le malo e pa uiai. So le whaunganga le common sense. O le mele tupunei, o le whinga o minska. O le body whai o le authority whai le whaiunga, o le kapineta. Lea, te lo leo manino le tūranga, lau whionga minsta, leo e sao no tūlafono, ia, te lo leo manino tūranga lea, mo le silfia le tātou mauta. Whaor sao no? Tai lau whionga le whongwhitalai. O se mai lole i e nisi o whautuanga fōi po o tua laloa sui o le tātou palemeni nei, na amata mai le le songi lau whionga le. Ia le ua mai a fōi ona sau noa le sui tai fono ma whaali fōi. Ia le teminei ia o lo ta o toai ia se
a fo lo ta to le o fatino le market al ele songi ia o lo ua ta to nei se ia se te me fa ia se fo fuanga le kapineta ma ta to malo ai o tangata umaia ua uma na fa pe ona sa ngoni sio sui ia le ua mau la to fanua ma se e ati atu i vainga i o ta fa ngata ia o le fo ua mai alfa masinonga pe ona sa ngole sui tai tai fono ia le ua fa pe ona la pata ia ai inga ia o to e ina ia mfai ona si tia lo ia ese ma ele i ele u fa pe ona fa matu watu ma fa ta wai la to fanua fo la fonga le fon fitalai no se mele se tasi foi ofisili le fausia ina o le tatou market le fa pe wo yeise 5 miliona na fa popo o le talipupu ele ai se tupe fa popo o yai o le tala salatua po se manatu ua fa pe o yeise ia o le saonga lo fiong ele ai se tau fa popo o yai e yai le assessment sa fai ele au konkarati le na yai le latu manatu e te tau ona toi whaapopo se si vaenga a o le tātou engineer po le company le project manager le ua umana toi whai ai o le eito tonu lava o scope o le tau tenda i le whaatino ino ngā luenga ia mai o lo tu mau ai pia lava e le ise whaapoponga o iai o lea le lātou li poti fo i nisi whaapoponga o lea ua umana whaatino le whaatino ino le geotech study le na au mai ele la ko tenda ia o le fua lava ia il fatino ina la fionga le fon fitalai no se emaila ile tulanga le ole malaita apolo i faleata ia le an fa ali ni sui ia le sitasi o fale le ua le o toe fa nga ina ia ina ua fa malolo foi ma fa uma le konkarati le sa ia wa ia le malai le fale lea ia le ana fa sal la wa mo tol masina ia ma le ua avatu tonu ia tenda ai e la toite o lo ilo nei le ele fa la potong ia se o le am fai ona fa matu ua tia e tau aveina le tulanga o le tulanga i tatu malaita apolo ia me se foi o le talsanga i taval fo ia lo sila ia ile tatu fala potonga pe ona sila fia ia me se lava ila toia na falia ia atono la to tanga te fia talongo tanga polo ia olena au mai tau sanga o te anisi lena fa fo wa le tele le fleet o lo ia fo inisio ta vale tua ia lo tam fai pe to en fine fali le ona pe to e fesuia ia al terminei o lo lava ta pena ia ai ia lava le na ta inga o le tatou whalapo potong. Ina ia mawhai ona si itia e le ngata o tā vale. Ia whapea fo i le si itia o le au nanga i le ala le malai tā polo. Lau whiunga ono se e maila ia e se tasio le foi wa umana sa no ia le sui tai fono i se talo sanga mo le whamatu uino ele mo SOEs po tato whalapo putonga tu ma otiel malo whapei o le officio ngā lueng o yo talonga mta ngā lueng o talonga ia ma le tato whalapo putonga whale tu ma otiel malo ia le teminei le tu whaatasi ai o le mta ngā lueng o ele mu fua ngā whanua o ngā luenga mua ia o ngā lulue ele mta ngā luenga mua o le toi whaatinoina leo le land reconciliation ona e mai tau atu ia inisi o whanua le malo o la whapea sa la si o la tau e ona o la fwe whapea le stek o la tau e ona ina o la fwe whapea le MNRE o la tau e ona ina tolu ia tūtino ese ia le malo a lai claim o mai la tau whanua e tasi ia o vaenga ia le wala i una o tau atono se whataita inga o le vaenga le nsaunua ia i salenga i whangwhau. Ia ese whai unga le kapineta sa whai tausanga o tuanai. Ia le nonofo le si vaenga le salasi ma se si vaenga le whai unga. Ai nonofo i si vaenga le stek ma se si whai unga. Au nonofo fo le MNRE ma se si whai unga.
o le tāua la le nā le temi nei, e whainga tā ona, o lo tau mawhai tu whatasia uma, mawhai se fuafuanga, ia, ele ngata la o le tātou, o ele ina ia mawhai ona, lisi atu. Ia ale whaonga ino, ia vaenga ele umo le tātou malo. O ila e mawhai e tāpena i fui. Ia po le ale whaamatu ina atu. E ave i fui se pepa i kabineta. Pe se whaamatu ina pe lisi ta i tā la pe o isi lisi e whai isi matanga luenga po isi fui a paanga. Ia pe alu i le commercial value. Pe alu i se si special valuation mo whaalapo putonga al malo. Po le whaatau e matanga luenga ia, po whaalapo putonga ia ele. O le vaenga leo lo tau mwhai e whaatino. Po whea lava se vaenga e tala whea unga. Ona i o ele taltonunga o le tātou matanga luenga. E te lele tāu o ne ele, o le polenga fu i o iai. Ia e au fu ina sisil. Ona e pei fu i lava ona saunua nisi o sui. Ia watu whanua fu i e tau sei ainga. Ia watu o to e whatau. Ia nau ta inga fu i le. Ia ua fu i le watu o e tātou whalapo putonga tuma oti. I se tau ngō fie po se tau e waai ei mō i lato. A wofai e guarantee e lato lona mtanga ringa mo isi atina o vaenga i e ao na a fo. No fionga o vitale pe mo sava no. Ia lo fionga minister se e tuatura no le sui salenga numero tas. Haftai lo fionga le minister te foi mo le tali fai tau o langona foi ma afse sa tu inatu. Tu langa tonu ale na lena o langa ina vaenga le. Pe ana o fai loa. O mal te mine e o maua se file mo nei tu malo ono lo afe mal fitu na to sala si fo no ia ai o ele ia o ele fasino tonu lo tu malo si o bao fang fau sa lenga ai sila lo fio ngal mi stata wala tu lo fio ngal o ftela ele o ngalu inga si o bao fang fau fo no o la uma tele na ave falima o se mea lai whaano noai o le angai mai o le sia fi o anganga lua ele whaasino tonu i lo utu malo au le mata atu se la atu o le mwhai pule ma pule ngā whianga pera le ale no whai lo atu ua whi mara fitu na fuaina i le salasi ele ia lua ta i se lau eka ma le tasi le tosu fitu eka a se lau whianga i le usta ele e luatu ai tua sa lenga. Ta milo atu motu umma ia fio anga fale lima a wala vai sala hati ane le ele ia tau ia sa mele ia le fui mumale. Io o le popo lenga le na i matutu malo. Ono le wa motu atu ai tu ia o te le afia ia e tu malo le ala tau am vasingan. A lo wa ia tu malo le tau ono le ala le emena ile sivang. Aulo ile sala sile se vai e ai tu atu pera o fio o ba mana ia foi lá o seu nome a lisi mai e pe fata o motu e au tu fo pe atu fata o motu ele la volo tu malo ai tu fa foi mai e se wala fal tu la forno pe atu sai mo final fa afta Dore o maneno le sa ronga minister o lo fa nga solo pe nga lu ngale malo ya la perta tu sai ya lo fa minister aftai ia ta ua le vaenga le nsau no Yesu o le fautuanga le lei pele o atu le matanga luenga a le o ava noa matanga le na fio atu le o le tato i tu malo tato faso ia ma mwhai e o na maua uma pepa o wha maunga ina ia mwhai e o na afoi o le ase te alu iluma o na le mwhai o na o fatu nei po ai lau alisi e se lau eka le ta ua a le ta ua ia vaenga tato te faso ai i le mtanga luenga. Na whionga i le whongwhitalai. O na o mai le e se whawhisidi e se tasi o sui na whapea e whai i le e mana o mia development consent ale puma e fuai whanua. Ia atonu o lau lea mai tau o tuei ele sao lea whaupunga. Pau le teimi mana o mia ai le development consent pa a whai
o le a fai se atina ai i lunga o se whanua, e au fia i le whainga o le awala, po le whainga o se whale, a le fua ina o le whanua, o le ngā luenga le a lau fua whanua, o lo iai fo ia la tau, a fo i wha maunga ma ethics ma vaenga whaapea. E lima taitai ngā la tau tai ala, e lima taitai na ai ia le fua ina o whanua, e iai pe ona iai. So se whanua e te tau ona iai ia le right of way, ia o le lea e te tauna iai awala ia matua oi o le lautele ma vaenga whapea. O le fuaina la whanua e maea i ona su e atu na watu lea mato e siaki e le mtanga luenga. O na mwhai e lea na wha tino ia le afo i le whamatu o ia whanua. Ia a aolo o fia mana o tangata iai whanua wat lewa o na fua. Ai lea ia se ngā luenga o whai iai a aolo o fia mana o wha tino se ati na i lunga. Ia o i la e tā uaile pe on sa no sui o ila e ta waile a savadia malmana o mia o se faama a foi faama ninga maili a le puma ona o afianga fa si o manga ia o afianga foi e a inga tutua oi mai si fanua o le taua le vaenga lo fionga fon fitalai ia tonu pawio fa poponga tu sai o le vaenga na fa silima ia nisi ia o sui o le tātou palmene, ia watuele nganga whaftai. Tau whiunga le, whawhitalai, amon mo. Se tu e mai sui whalari numar tas. Leo tono lewa, manino le, sau noanga le whiunga minsta. I le tūlanga le mana o miese, te wau me consent, tu sau le whaino whanua. Ia, asitisila fwoi ai, i o function si e esai lalo le WTI. Tulanga tau planning ia i futia o haluma ia le asa develop ile le Puma Act o le o ngā malwha moi ia pēla lo pēa sit fia tā ngā luenga i vaenga o iei subdivisions whadai tai ngau i le lata ia o tulanga sa alue le vai ia sa ia la vai futia o aluma te mo solo ia la ua tanu uma ina ua vai ina tulanga fa pena ia ona ua pe fa pena leo amana ia le tulanga ta ua wala vai pe so no le fina minsta ngaluenga ai na se tu la fa pe le tu le iai e sa vi lo tanto dunga sa iai ia to si sila iai o le mea nga e ta ua le fitau ile le tulanga tatia ile la vai mata tia ile awala ia na ilo le uma fose awala se tasi ai se fulu ile awala papa ia no tulanga no subdivision pena watu fa pena ia so sone to ile tatum ta upo fa mo wina si ngalo me fa lista tu le mero fa lista na fiunga le fon fetlai ia na no to after time le manat ma fa tuanga o la to si sila iai ai e whamana tōt fui. O I lātou o fōwhanua. I tai tōru tai whātau sanga o a onga whatoa maua lau whailonga fōwhanua. O a e fōwhanua. E o le vāinga umai e sila iai ai le I fua ina le whanua. O le topography ele. O a vāinga ma a isi e wawai mai e fua iai le whātinonga o le fua ina le whanua. O le ala fo I lea o lo ave I le whātuatuanga I fōwhanu o le ua umana lato wa onga ma lato sila fia uma vaenga ia ai ele o tu waile le fautua pe ia o le tatou mtanga luenga I fōwhanga ia ai o le fautuanga le ota oto ia I le au fōwhanu ono lo iai fo le lato malmanga ai le nali no foma fua atu te tonu al fale o lea fo ie lato te sava vali I tua I vaenga tono iai fua ino ia whanua ai whaftai lau fionga I le whomfitalai o na wha mai atua ila ia o se whamtalanga. Tu le mero fionga te whono mo le lafu. E fionga le whomfitalai o te whatu le lafu. Nei e whamau ni ele whona wau li poti komiti e pei o nei le loina. Na fule lau fionga. Alua. E sui o whalalili numero 2, whapea whasalang numero 2, le pata I tupa I lunga. Siri po la whamaunia lafo e whinangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tu le melo whionga minsta mo le lafo le.
Tale malo. Aftai lau fiong el fong fitalai. Ai le fatu inga le la. Ia ola ngede umatu la tata. Ia watu faftai isu il palmene sa la tau silingia ma tu alalon tu mai. Ia watu fo faftai ile komiti sa la tau laudi wina ia le nei a li poti. Ia watu fo le faftai ile mtanga luenga po le fala po putonga ile la tau ngaluenga. Awale tautua ina o la tātou o tunu. Ona se meile lau fionga le fong fitalai. O te whātūri lafu ina ia whaamania al whanua au. Tali al malo i whautuanga al komiti o le vāinga tau le tamau a inga. Halua, mistao whatuanga, mistao sotainga, mistao aonga, mistao pisinisi mala manuia. Siri pela whaamania lafu o e whinangaro e sa nomane ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le yoe. Lua, pepa palmene lu olu tolu, numero iwa suiva. Ni poti el komiti o tu la fontu mau, tau whinga palota, tau sanga ma tu whinga whaafai, il pepa palmene lu olu tasi, numero se lau tos humalfa, ma il pepa palmene lu olu tasi, lu olu lua, numero ono sfulu, ni poti tau sanga, ale official komisi, o whainga pālota mō tausanga whaal tupe lua o te sewa, lua o male lua o tasi. Lua pupu tasi, pepal palmene lua o wha, lua o lima, numero sumal fitu, tali al malo, pepal palmene lua o tolu, numero iwa suruiva, tolu. Pepal palmene lua o tolu, lua o wha, numero selau surfa, li poter komite tu la fontu mau, tau whainga pālota, tā sanga ma tu whinga whaafai, il pepal palmene luolu tolu, luolu whānu me whās fulu, ma il pepal palmene luolu tolu, luolu whā, numero se lau ma tasi, li poti whatau sanga, ale official komisi whainga pālota, ma tau sanga whal tupe, luolu tasi, luolu lua, ma luolu tolu pui tasi, pepal palmene luolu whā, luolu lima numero whāsu whā. Tari al malo pepal palmene luolu tolu, luolu wha, numero se lau lusu wha. Tu le mero whionga te telefono, komitio tu la funtu mau, tau tu whinga palota, tau sanga whinga whaapawai. Whaftai atu lau whionga whangwhitalai, ma lor pale, ma lor whalau. Lau whionga whangwhitalai o te whātū le lafo, na ia whautangia ar whono aoli poti e lua, ar komitio tu la funtu mau, tau putau whainga pālota, tau sanga mto whinga whaarwhawai, o lau atu ina tuai ana sairi linga whautuanga mai una whongo. Alua, ele sui o ngai whamaunga, numero lua whapea whaleata, numero tasi, sili po la whamaunia lafo, o e whina ngaro e sa nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala u whionga le mista, o whiso whinga, komiso whinga pālota, Aftai lo fionga el fong fitalai mo le manoa, lo fionga el fong fitalai, o te whaatu le lafo, ina ia whautangia le fono au, tali al malo, whaatau i whautuanga al komito tu la fontu mau, tau whinga palota, tau sangam tu whinga whaal whawai. Alua, mistao whatoanga, mistao palaptonga al malo, siri po la whamaunia le lafo, o e whina ngaro e sa nomale ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia leu mai a whautangia whona wau li poti al komiti, e pe no whailo atu, whapea fo itali al malo. Ia, te loa leu tātou tonu tātou taimi malo lo tai au. Ia ole a mata i se sui fia sauta noi tātou li poti e lua pe a tātou te leu mai tātou malo longa. Whatati ese ngalwenga whona wau, mo lana malo longa masani o tai au. Ia, ele manatu ole komiti o ngā ruenga fia wheloa i nei pe a whai tātou malolonga, se i tau whaanga solo le tātou ngā ruenga mo le lo toi mo tātou asu whono nei, man whaaloaro.